wayara kulo khata wafika wamphijela isibhamu makasibreacher wafreeza okay wafreeza lo khata makafreeza mina ngibheka ukuthi uzongibiza athi woza ngapha yabona uyakuye still and lento yenzeke fast scheme uyabona fast ubona lo muntu sekagobile sekayenza kanje kule phoyisa le remember ukuthi labantu nabo batrainiwe yeah even though bangana le training le thina esinayo but nabo ba trained yeah ene bayaya na kuma shooting range uyabona so ngibone nje le lapho isaseli scream lithi uyabo mali khrebsa lesibhamu la griftela away from umzala ngoba angidli yagani ibheke kanje so siya asithi na igani angithi lo muntu ukhombe lo khata kanje yeah kuyayehla efigeni lo khata makakhrepsa le gani uyikhrepsa vele isabheke kuye ugriftela ngapha yazi manje yenzani sekalwela ukuyiphendula ukuthi ibheke yayibuya khona umzali uyacabanga ukuthi wo igani yalo muntu ufuna ukuyirepossessa kulo khata lo khata bese kayiphendulile seyibheke kuye asimuzi ikhala ngenye indlela nama ngikaze ngidubule kanje ngale yagama rapid fire yeah ngibona lo muntu ayenza kanje mfetene manje remember kusebusuku ne sekangifaka ebioscope umzala i-dust coat iphuma umlilo la kaningi la emuva kanje imshayinga 8 bullets la lapha kanje libeni imsondela kanje yes ena phela naye lo muntu uthukile njengoba dubula kanje yabona leyo nto kushock kwenye shock nami sengishock ngidiza ngisazi ngiyenzeni angaze ngayibona lento engiyiboniswa ile out ele bari confirm ukuthi uva naye leyo kungakhona inibonile ngoba we are in the same force uyabona yeah uyabona labantu bahamba bayi-2 but this one aka-act ngoba uyabona ukuthi lo akaphethanga nix mamela ukuthi lo khatu yenza ashaye lo muntu nga-8 shots makadibela mshaya dibela emuva so elesi9 limshaye right la afly so makafly uyowela le habe ngizitshela nje ukuthi hayi game over